Ndagusuhuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza. None turi ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2023. Iyi ni CMC TV Rwanda Citizen Media Center TV. Ni umwanya w'amakuru. Amakuru yacu agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Minisitiri w'Ingabo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Jean Pierre Bemba yagaragaje ko afite icyizere cy'uko ubutegetsi bwabo buzatsinda umutwe witwaje intwaro wa M23 nubwo byatwara igihe kirekire. Muri aya makuru kandi n'ubundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, perezida w'iki gihugu Felix Antoine Tshisekedi yafashe icyemezo cyo koroshya gahoro gahoro kandi mu byiciro ubutegetsi bwa gisirikare mu ntara ebyiri mu burasirazuba bw'iki gihugu. Byose turaza kubikubwira ku buryo burambuye. Uyu ni umunsi wa 13 w'intambara iri guza M23 ndetse na FARDC. Turaza kukubwira byinshi bitandukanye, abamaze kuba bitaba Imana ndetse n'ibice bimwe na bimwe bikomeje kugenda byibasirwa. Aya yose turaza kuyakubwira, gusa turaza kuba turi kumwe n'uruganda rw'Isaro. Uruganda rw'Isaro ni uruganda rukora kawunga keza, kawunga gaseye neza, kawunga gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe. Aka kawunga kahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board. Niba wifuza kukarangura, gutanga komande, bahamagare kuri nimero 0788 65 14 68. Ariko kandi ushobora kubasanga mu karere ka Rulindo, ni mu murenge wa Kisaro. Aka kawunga ntigakwiye kubura ku mafunguro yawe ya buri munsi. Muhaye ikaze ku buryo burambuye muri aya makuru ya CMC TV Rwanda Citizen Media Center TV. Ku makuru tugiye guhera by'umwihariko kandi n'ubundi turaza kwibanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Minisitiri w'Ingabo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Jean Pierre Bemba yagaragaje ko afite icyizere cy'uko ubutegetsi bwabo buzatsinda umutwe witwaje intwaro wa M23 nubwo byatwara igihe kirekire. Ibi yabivugiye i Kinshasa kuri uyu wa 12 Ukwakira 2023 ubwo yatangizaga umushinga w'umutekano n'amahoro witwa Unis pour la paix et sécurité. Nk'uko asanzwe abivuga kimwe n'abandi bayobozi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Bemba yatangaje ko u Rwanda rwashoje intambara ku gihugu cyabo rwihishe muri M23 kandi ngo nta kindi igamije keretse guhungabanya umutekano, amahoro n'iterambere biza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko iry'igisirikare cyabo. Yagize ati: "Twiyiziye mu mbaraga nshya dufite, turi mu rugo, ntabwo tuzarekera agace akari ko kose k'ubutaka bwacu mu maboko y'ibyihebe n'imitwe y'abagizi ba nabi. Nubwo byatwara igihe kinini, abanyekongo n'ingabo zabo bazatsinda. Tuzatsinda u Rwanda, tuzarutsinda." Imirwano ya M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangiye mu mpera z'umwaka wa 2021. Mu mwaka wakurikiyeho uyu mutwe witwaje intwaro ufata ibice byinshi muri Kivu y'Amajyaruguru. Kuri ubu irakomeje, aho ikigamijwe ari ukuyirukana aho yafashe, gusa nayo ivuga ko izakomeza kwirwanaho mu buryo bukomeye cyane. Umuvugizi wayo Majoro Wiringoma n'umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare yatangarije abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru mu byumweru bibiri bishize ko M23 itazigera yongera gusubira inyuma nk'uko byagenze muri 2013. Ku bwa M23 ngo 2013 itandukanye cyane na 2023 kubera ko ng'imyaka 10 iciyemo irenga, ngo bize byinshi bitandukanye ndetse kuri iyi nshuro akaba ari byo byabazanye mu rugamba. Ngo biteguye kurwanya umwanzi uwo ari we wese, by'umwihariko umwanzi wabo wa mbere ngo ni Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bitewe n'amakimbirane cyangwa se n'amacakubiri yazanye mu baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abaturage bo muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari za Masisi, Rucuru ndetse na Nyiragongo bakomeje guhohoterwa na FARDC, by'umwihariko kandi abaturage b'Abanyamulenge bavuga Ikinyarwanda ndetse kandi bo mu bwoko bw'Abatutsi. Aba ni bamwe mu baturage bakomeje guhohoterwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu bibabaza ndetse kandi ngo bigatera intimba M23, ari nabyo byatumye magingo aya ngaya M23 yaranze kurekura.
Kuri iyi nshuro imirwano irakomeje ndetse kandi irakomeye kubera ko M23 yanze kurekura benshi bibwiraga ko FARDC niyishyira hamwe n'inyeshyamba za FDLR, Nyatura, Mai Mai, Wazalendo, M23 izatinyamo igahita ihunga. Gusa ku bwa M23 ngo biteguye urugamba ndetse nta nubwo biteguye gusubira inyuma. Muri icyo gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi perezida w'iki gihugu Felix Antoine Tshisekedi yafashe icyemezo cyo koroshya gahoro gahoro kandi mu byiciro ubutegetsi bwa gisirikare mu ntara ebyiri mu burasirazuba bw'iki gihugu. Amakuru avuga ko ngo nyuma yo kubiganiraho n'abakuriye inzego za leta n'inama nkuru ya gisirikare, yafashe icyemezo cyo kwerekeza abaturage b'intara za Ituri na Kivu ya ruguru kwiyoroshya kudohora ubutegetsi bukaba ubwa gisivili. Ni ukuvuga nyine ni ukoroshya gahoro gahoro kandi mu byiciro, ni ukuvuga aho imbaraga nyinshi zabaga ari iza gisirikare, kuri iyi nshuro ngo ubutegetsi nabwo bugomba kuba ubwa gisivili muri ibi bice bya Kivu y'Amajyaruguru. BBC itangaza ko ngo Tshisekedi yavuze ko yahisemo gushyiraho uburyo bw'inzibacyuho bugamije gusubizaho ubutegetsi bwa gisivili mu duce twamaze kugarurwamo umutekano n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Intara za Kivu ya ruguru na Ituri ziyobowe n'igisirikare kuva mu Gicurasi muri 2021 hagamijwe kurandura imitwe yitwaje intwaro, ariko ntabwo iyo mitwe yarandutse kuko usanga umunsi ku munsi havuka n'indi mishya. Ariko mu kwezi kwa Kanama kwa munani nyine uyu mwaka, benshi mu bitabiriye inama y'inyunguranabitekerezo y'abategetsi yigaga kuri ubwo butegetsi bwa gisirikare buzwi nka Etat du Siège bari bokeje igitutu guverinoma ko buvanwaho kuko nta musaruro ugaragara bwatanze. Abadepite bo mu ntara no mu rwego rw'igihugu na ba guverineri ba gisirikare b'izo ntara ebyiri ni bamwe mu bategetsi bari bitabiriye iyo nama yabereye i Kinshasa mu nteko ishinga amategeko y'icyo gihugu. Tshisekedi atangaje bijyanye na Etat de Siège mu gihe kuva mu minsi ya vuba aha ishize imirwano yongeye kubura mu burasirazuba bw'iki gihugu mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibi bice rero bikaba byamaze kuba bijya mu maboko ya gisivili. Amakuru yacu tuba turi kumwe n'uruganda rw'Isaro, ni uruganda rukora akawunga keza gaseye neza kamaze no guhabwa icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board. Niba wifuza kukarangura gutanga komande, bahamagare kuri nimero 0788 ushobora kubasanga mu karere ka Rulindo kandi ni mu murenge wa Kisaro.